Upper Diu Panyalong to work in Mimia Jog Rat Kisungalam Thi Carbin Thomas Council C Mapan Kachuningri. Dayang Muk Forest Bitarlo Aron Ripen Forest along Lake Chirai Bori. Long Lake Chirai Kom Tip Take Japan Kias Apen Sai Kiding. Step into RDH Homeopathic Clinic located at Ronghang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, HNFWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Pardon, Kabenglong, nili Dr. Rangsina Tobi, consultant. Non ladak kechelang awar saya penangan ke longpon ekpo keceng sibang ke allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suar lo keso jeneba la lekuria lo la apikilo keso hai anta non adoka beta kechelang ponaning hangtun te ladak so kechelang awar saya longpon ek logot la Ken Kugiso, Kono Aripigiso, Aita Ladaka Chelang Longponji, our side Longponico. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection, and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577 362711. Carbin long life at ababirta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha. Lakhain ko rapli diopani constituency ang kangki parlo apar diopani hawara long saphapani pen kirihan serong towar pen bohakang tui pen dengjarong towar kaselam pipon japan aratum kiduk kisongalam chipaklang. Karbiang long bong break jam hawar long kaching thurasai ke klem pon bom ason thak thak ladak apar diopani hawar long stami kaching thurasai nang klem pipon nang jipusi apar diopani hawar ra tum thur pak pen birta chatai long pen tim karbiang long phan kachunuri pini phirang ke dom phan kachu phapo nang kogalam lake non ki dobo ma sarkar tum apong election apor hut kache chakang sephapani pen hiri han serong ada kachilenga towar nang slam pipon popalam non puta raraphan papling pipelang lasi prabjin pen towar nang kasilam pj phansi tim karbiang long atoma phan na pen cm dr kriram rong ha phan birta chatai long pen chuniri lapen ha dangara tum jasimet ke boha kang tui pen dejang rong lapen kiri han sia rong an ada ka towar ka hingno pi gajok akisung penang an chingtang nang lapen ladak usomar lu kachali kache thon kache wan lapen kiso kiun e hur an parta lang kithe lang plenga hut sitami lapen chojor chuna ma hustami kisung thitan chetong ponang bomdo lapen hadak lu ki than na bang atum sitami rv bi chenga hut lang pleng ahut ke lu than damun edat ti pusi ningjering ti anparta vote polling center sitami ladak do lapen ke karbiaron bare matum ki kroi dengja arongta ladak si dolo Bonta non ponta ki misen towar nang selam pipon pilang lasi prabjin pen towar ki misen nang selam pipon jia phansi kisum ki phodet arong ara tum sodak pen tim karbeng long tum phan chuning ripo nang ka chu phalam the bang ke nili tum towar ke hingno ki dam ke bang ki du lahai pen nili tum ka chi thanji bosi nang li tum phanang chu phalo rat pen lasi nili tum towar ke hingno ki dam ke bang ki du lang kithe lang roi tado kisu kun e ka che pons ta mani tum duk pi la si prabjin pen la to war nang ke bonai pj phansi kanang chuning ri lo la aling the tum phans ta mi asini athak an orong pli lo dingja rong bikorong jongwe rong ke ha arang hemi po tok anu mati sam o kirian se la an te nali tum la dak polling center do ma polling center la dak ma lo dak lo ding ya ps ante lapan
arong itu penda polling centers tami do la pendi kapre tami school ahi tami do di school ke gitu hes tami sarum tami la liga via jo kali ke hingno jo kama sikidam ke bang siksak olo he ama sibare kha ho la arve ke jang pin e ho poste sumar tami ke charli kosto olo sam da ban ede tilmati ladak la ding yarong keri jana alang do ngke ladak ta dilong avede long ke lang the upo sarum da bang thek thida Bukajan penanantirang Carbing Long Life. Nijang Carbing Long ki parlo khironi Southern Range Forest angkang alo Dayangmuk Forest bitarlo Harsing Kramsa aron repen forest alongle kachirai bori. Baipa ni phain kora troxier ni pherangkia tum kahumri dama Dayangmuk Forest bitarlo Baksa dudia long inut ingnam raikom saikhia chukumar Harsing Kramsa alangli forest alongle kachirai bori pon pusi Baksa dubi aradatum than ponlo. Alangli non uguri forest along si officer in charge denbom sita kopi koson ke mathalone forest along le kachirai bor I ponver lapu Carbing Long Thomas Council CM Dr. Kiram Rong hangan parta team Carbing Long tum ek pair ma ki nam pot happy en ponsi khironi angkang PGR VGR along le along thing pia klim suri kep ke e ponje phan forest department phan atoy alo pi pondo forest angkang long thing pi thing prang ki pa do verje phan ni sena siding pondo Sitalapu Forest Board Chairman Sarthi Kramsa Bong, Harsing Kramsa ke Baksa Dudialong, JCB Munit, Hemki ke Mohormu Chipon Plang Singmen, Ingnam Paru Thaisi, Ihum, Eksali, Ahem, Gontahini ke Thom, Angbong Kim Patang Pondo Pusi, Rartun Pen, Than Pachini Pondo. Lasi Carbing Long Thomas Council ke Chari Bom, CM Dr. Kiram Rong Hang Pen Lasona Munirapan Kupilo Kang Saipo. Harsing Kramsa ke a iksart he Kramsa Forest Board Chairman Dukok Potong Inut Forest Department along officer in charge ta lapuson claim haidar loma puta rartum arjupon Carbing Long Thomas Council pen bangso puthak kupilo kang saipon ko nake moa porsi chini uppo ইয়াত বালি ৰাখিছিলো বালি পাহাৰা কাৰণে অলপ এটা ঘৰ বনাম ৰাতি বালু চুৰ হয় এনে এটো কৈছে তাৰ পিছত ধুমধাম এইফালে দেখিলো পুৰা জেচিপি লাগি আছে এইফালে মানুহ লাগি আছে এইটোৱে আৰু এইটোতো আগৰ পৰা এই মাটিটো বাগানৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰে আছে বুলি ক'লে আমিও জানো কিন্তু কেনেকা কি ভাবে হি মানে এজন নিজে বন বিখায় যেতিয়া আৰু তেখেত কি কোনটো নিয়মত কেনেকা কি কৰিছে সেইটো আমি ক'ব পৰা নাই তেওঁৱে বুজি পায় আৰু এক প্ৰকাৰ তেওঁ এই বন বিভাগৰ মাটিখিনি দখল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি কয় এনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান লাগে আৰু যিটো ধৰণৰ কাম কৰিছে আৰু এতিয়া নিজে গছ পুলি এইখিনিতো কল গছ ৰুইছে এই আগফালেওতো গছ পুলি ৰোৱা আছে তো কি হিচাপত কোনে ৰুইছিলে কলগছ আৰু গছ পুলি কোনে এই আমাৰ হৰেন ক্ৰামছা এই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হয় নেকি তেখেতে ৰুইছে আৰু ঘৰটো তেওঁৱে বনাইছে হয় তেওঁৱে বনাইছে আৰু এই কি কয় এই জাগাডোখৰৰ নাম এই বাগিচা এইখিনি মাটি চাবলৈ গ'লে গোটেই ফৰেষ্টৰে মাটি এইটো ফৰেষ্টাৰে বুলি জানো আমিও আগৰ পৰা ফৰেষ্টৰ মাটি বুলি জানো ইয়াত কোনো দখলৰ মাটি নহয় এইটো আগৰ পৰা আমি যেতিয়া ইয়াত জন্ম হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত বাগান বুলিয়ে দেখি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে আছিলে এতিয়া খতে কিবা কৰি আছে কিমান দিন হয় এইটো চাফা কৰা এইটো আজি প্ৰায় 15 দিন মান হৈছে চাগে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মাটিডোখৰ ফৰেষ্টৰ আৰু ইয়াত ক্ৰামছা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দখল কৰিছে বুলি খবৰখিনি আহিছে কেনেকুৱা কি আৰু প্ৰকৃত কথাটো কি অলপ জনাব ময়ো একচুৱেলি জনা নাছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো ওচৰে পাজৰে যিটো গাঁৱৰ যিটো বাসিন্দা বাক্সা দেৱী লামাপথাৰ সেই মানুহে মোক জানকাৰী দিছে এজ পাৰ মজেদাৰ হিচাপে মোক জানকাৰী দিছে কি তাতে এনেকৈ ফৰেষ্টৰ মাটি হঠাৎ জোৰ জবস্তি ঘৰ বনাই নিছে তাৰপিছত মই চাব আহিলোঁ সচৰাচৰ দেখিলোঁ দেখা পালোঁ হয় অৱশ্যে এইটো ফৰেষ্টৰ মাটি হয় আৰু ইয়াত ইমান পবিত্ৰ জাগা ইয়াত বান্দৰ মানে অসমৰ ভিতৰত এনেকৈ ভাল পবিত্ৰ বান্দৰ ইয়াত বান্দৰ জাক ইয়াত আছে মানে 200-250 বান্দৰ আছে সেইটো জংঘলত তাত মানে ঘৰ বা দখল কৰাটো মানে ময়ো ভাল পোৱা নাই আৰু উচিতো নহয় আৰু এনে আইনগত মানে ইলিগেল হয় আৰু এটা কথা ইপিনে অসম চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল ইপিনে হিমন্ত ডাঙৰীয়া ইপিনে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তুলিৰাম
ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়া সেইটো মানে সদায় ছ'চিয়েল মিডিয়াটো কৈছে যে চৰকাৰী মাটি বা ফৰেষ্ট মাটিটো এভেকশ্যন হ'ব এভেকশ্যন হৈ আছে দেখি আছে ছ'চিয়েল সেইটো হিচাপত মানে এইটোতো ফৰেষ্টৰ মাটি এইটোতো বুলি কোৱা নাছিল সেইটো সময়ত এইটো ফৰেষ্টৰ মাটি বুলি কৈছে পিছত ইয়াত তেওঁ নিজৰ নামত লোৱা অনুভৱ কৰি ৰাইজে আপত্তি কৰাত 13 চনত আকৌ এই কামটো বন্ধ হৈছিল পুনৰ ইয়াত সময়ে সময়ে আহি জংঘলটো চাফা কৰি আছিল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেৰে বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইকেইদিন এই মাটিটো জংঘল কাটি ঘৰ চৰ বনাব বিচাৰিছে আৰু ইয়াত আমাৰ লোকেল MSC বাইদেউ আহি CM ছাৰৰ এটা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ কৈছিল আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল পিছদিনা ইয়াত সম্ভৱ মানে ক্ৰামচা কৰিছে কোনে কৰিছে কম আৰু ইয়াত Kironi pen mohanteron Carbing Long Life. Pai ni phaing ko atroxia ni KSA Dipu Regional Committee pen patir PC KSA tirikam asai hem pen Dipu Circle asai hem an armu chejengsi ultimatum ki pajerdam. Tribal Longliamen pen politics pathu iri aronri pen Karbiang long alu longle kachirai tumaphan tharli paprap manji non tribal tumaphan patta pilongle non tribal tumaphan longle rights pilongle la pen la so sai lang no long kachirabdun officer tumaphan sodaga kang sai pinangji pusi Karbilo Charlia song Dipu Regional Committee pen ke hang pedu Prabjin pen ki jongtang lam phe Land and Revenue Prabjin pen ki jongtang alam phe Land and Revenue Department atun claim klepute soda kachisong pedoji puta minje KSA Dipu Regional Committee ami phu Dipu Liton Singh Timong ki Japon along Chunbang Nelson Timong lapen CEC Chunbang Barim George Timong atung chirap chitutun si Karbilo Charlia song along Klembang phu bang phiatung pen army pachinjeng patupon Karbi Anglong aru Dima Hasao is a protected land. He gompai kini yo. He ate Karbi Anglong or he kini. Karbi Anglong or sentiment, Karbi Anglong rise or sentiment he challenge kurise. To amio challenge kurisu. Ate he kini pati pota koroksun. Ami ate sasro ontha ase. Yate bud hongothon ase. Ami hotor kare mati pota kuribo dim niki. Itu hombop. Judi dom ase. Judi ahok. Amar all Assam Bengali Youth Student Federation President ahok. যদি আপনার ক্ষমতা আছে ইয়াতে আহক আৰু মাটি পটা কৰি দেখাওক ইয়াতে আমি কাৰ্বি শাসন আমি খাৰা আছো যদি ক্ষমতা আছে আপুনি বেলেগ বেলেগ ঠাইত তুমি মাটি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আপুনি কিনিব পাৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰে কিন্তু দিস ইজ 62 দিস ইজ ট্ৰাইবেল প্ৰটেক্টেড ল্যান্ড হিটো ট্ৰাইবেল কাৰণে দিয়া হৈছে মই আইল কনডেম দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ অল আসাম বেঙ্গলি Youth Student Federation that we Karbi students challenge you if you have got guts then please come to Karbi Anglong and try to make patas in our revenue office. We Karbi students are standing here. If you have courage, then please come. Dipok de manu nisina karne Karbi Anglong Autonomous Council ajiloge kele iku respond diya nai. Kele answer diya nai. Kisuman Karbi Anglong hole tu kiba kibi hole tu issue huru thing hole kunuba spokesperson kunuba hotai press meet hoy. Kintu Dipok de karne ajiloge kele Karbi Anglong Autonomous Council ba BJP bilaga itu ki koy reply diya nai. This is very doubtful act. Ki Dipok de karne kunuba he kobo dise niki. Dipok de kunuba agent niki. Hitu karne ami hitu dor kurbela hoise. Aro third point. Ami aji ye jiman len pata issue korute Karbi Anglong Autonomous Council yat khali iaron hoy, mondol hoy, SKN hoy. Even LDA chokidar bilako involved ase buli ami yat kobo bisarisu. Khala pineta. Hitu karne ami etia kobo bisarisu je punish all those culprits de jiman involvement ase aro hok mondol hok SK hok secretary level hok ji hok jun hok ihotok punish koribo lage aru apnaloke jane na jane Karbi Anglongot more than 10 to 20% pata puatu councilor record na thake khali aro office pora hai
এই সেটেল কৰি কিনি পাতা লৈ লয় হেঁতে কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড নাথাকে ডেট মিনছ সেইটো পাতাটো কোনো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটিয়ে এইটো নলেজ নাই ইয়াৰ পৰাহে এইবিলাক মাটি পাতাটো ওলাই লয় সেইটো কাৰণে এইবিলাকটো ইনকুৱাৰী কৰিব লাগিব আৰু পানিছ কৰিব লাগিব Pini tu mata tata me kalek lo, ati tu man len right tu 62 le re mithang, along ni mithang khai si long le phelang chilong chon nang ji pulote, pini le ni oto, bang aso khai ban hajar bikha, kuma lo dak, thakti ke, kansu tu malima, le na rigi tu malima lo, langha ko, kona na bikha lo me, lag me di pota lo, bang ban pu pe pra mithang chijong tenang lang, dak le na rigi ni kar bitum se ke dem sa dalo, bigol hai inte, bang khai ban long le puta pidat ke. Pini amli mithang kai, ni mithang non kitoi hemata, kota gela. Pini dat tan long, kota dopen. Latum trading license dopo apply po, nang kam ha ke bal hai pensi tangka chipo business apply po, latum jak sing kete. Pini ali kar beng long, atok anu kota ko itu dopila, ibolo lahai long loke, bang hai tu. Rong ni hang along, project stock B. Rong ni hang along, Babu Singh Teron. Di, rong ni hang along. Lore Singti, an babe education along, Ratul Teron, Lapen, ex-MLA, Khuliram Terang, Longking Ti, AGC Kuluni, Horikanto Rong Hang, Rong Khelan, Dilip Rong Pi, opposite Thana Road, Alang Lithan nili warning pilo, la telason alis dopik lang, la sinali tom tek ser amni rangi tom chiklong potante nali tom, kengsang aso pan ke charplung serak non, ako charplung play polotan tela dake karbilo charli asong basa hem dami free po, la penhala so hem ki free long ke mama list ki pibang sa dai cheni kuchini lu pudak. News report Karbing Long Live. Paipai ni phai hinia ni Chokihula police station ki parlo Nahorsola Rongbong Tirang arong ME school asai hem aphan tuwe nampi ingnar ki phangno tekan Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ki parlo Bogijan forest beat account ki parlo Rongbong Tirang arong Nahorsola ME school asai hem along Garampani a ingnam pen kati bok herajok apong school hem ki phalangno alam klanglo Lason si patumi ningve school office hem tami ingnar phangno daklo Lapen non ke ki do thaiwe setlo pusi Nahorsola ME school headmaster Malop Goswami pen pachini Rong sola pen SMC mai phu atum nangkachuni ridun ke non alom ke ingnarta nampia ki chua thai kawe pena joksi rong along sinang mon elo lapen muniratum konarma ke do hadaksi ingnarta ki wang pusi nang pachini dum Lasi Forest Department atumta ajo ipor bak patrolling ason bangbo mason te pusi nang chuniri Guarati amar schoolot bonori hati ahi amar office room tu bobe ekoi bhangi pelale amar dorjai kheki bhangile aru bitor asbas kisam bhangise desk bench bhangise table soki bhangise aru rack sege enake alop bostu bhangi nuqsan korise etu second time hoise 10 August din apno ahi pela amar kitchen tu bhangile ako kali ahi etu nika kori dise te amar eta bahut samasya hoise enake jodi bhangi thakibole hoy amar to ohubidha hobo etia amar eta apnar jodi forest department to onod janaisu je amar jodi yat patrolling ব্যবস্থা ta kore ketia olop ami safe home sake aru nohole jitu solar fencing jitu shock dia system ase je heru jodi amar get provide kore ketia ami amar school safety koribo parim non laso angnar mane penangan mane son etek dopiklu dalom lapan tame tuwe tame nepali rong hom ki poni bon mane hen phalang son thak mane department pa choni son lo si na tum kai ki mat wang ra dak protection phana wang se mi pat palam nei ko kisi ke dak de phan ado be hem na phire duklu poka hem si tong prin mute ke poka hem lo mane ni cha khamu chora hem lo ta la phana mamuli buteng ko son lo asi okon dak de phan la rong shooting ta to shooting se ke dam swang na ane ka phiri thang da we moni phang phiri thang da we panako khung si ta me kap Chokihula pen Sonjit Crow Karbing Long Life
AK Traders present an exciting paint offer. Get the best deals on premium paint products, distemper paints up to 50% off on MRP, luxury emulsion paints up to 40% off, and other paints and accessories up to 25% off. Offer valid only from 11 of August to 11 of September, so don't miss out. Price range starting from just Rs 250 per liters to 1400 per liters. Location opposite East Division Forest Office, Rongnihang, Handloom and Textile Road, Diphu. For more queries and information, you can contact at the number that is given on the screen: 6000762311, 70022216182. So hurry up, upgrade your walls with vibrant colors at unbeatable prices. So our viewers, আমি AK Traders পৰা কৈ আছো আৰু আমাৰ AK Traders যোনটো পেইণ্ট ষ্ট'ৰ আছে, পেইণ্ট ষ্ট'ৰত আমাৰ ইয়াতে আমি যিমান লাক্সাৰী ইমালছন বিলাক আছে, লাক্সাৰী পেইণ্ট, সো লাক্সাৰী পেইণ্টতে আমি আপ টু 40% ডাইৰেক্টলি আমি ডিসকাউন্ট দি আছো। আমি লাক্সাৰী ইমালছন এণ্ড আদাৰ যিটা পেইণ্ট আছে সেইকিটা পেইণ্টত আপ টু 25%, আৰু আমাৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে কালাৰৰ ৰেঞ্জ সেইটো ষ্টাৰ্টিং হয় 250 रुपीस লিটাৰ পৰা 1400 रुपीस লকে। সো সকলোৱে আহিব ইয়াতে, আৰু আপোনালোকে মানে যোনটো আমাৰ অফাৰ আছে সেই অফাৰটো 1 মান্থৰ কাৰণে ভেলিড আছে। সো আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাই যাব কেতিয়া পৰা কেতিয়ালৈকে সেই অফাৰটো ভেলিড আছে। Cricket ke pathua ning ke hanga bang pho to maphan isi birta ke mi nonang ke leji chiti ya chiklong bong ingdeng hini Karbi cricket knockout tournament surihini rang kora phwa baha Diphu Golf Boys pathua klamalong chengpon po East West United Cricket Club pen ke patil pipon hini angdeng Karbi cricket knockout tournament surihini rang kora pho chengpon po lasu kachipatia long ke hayati matuma phan tangka suri thongkep lapen trophy pipa jerponji lapen adun thuang deng kachipalong don atima tuma phan tangka suring koi lapen trophy long ponji men kachathap al nam lage suri hinira pharopho lapen men kachathap dun jian ning ke hangati matum aphan chitini phai troxiani an ki jutsi men kachathap arni hotpon lasila so aprang pen kachathap dun je phan tiri kampen pachini Ki pathu jadim lage Diphu Golf Boys pathu aklamalong ang tonalam kachini pamija phan screen along ki paklang pon 6001502280 lapen 9101054653 along humri ignon News report Karbing Long Live Paipani pain kora truck pen inkora near Cape Ann Nithoma Parman Nilibha War Chokiola Assumption English High School along craft demonstration apen chirok toga jai mek kedeng Creating awareness and pride in India's handicraft heritage, a step toward preserving the cultural legacy pu athi PNC Ministry of Textile Government of India Development Commissioner Handicraft atum Kipatir Pipon Marketing Support and Service Scheme Surihini Rankora Popen Inkora Tro Amen Pen Nithoma Parman Assumption English School Chokiola Nilip Along Rialong Pedosi Misen Pen Pachun Pondo Pai ni Pain Kora Trok Pen Inkora Ner Cape Ann Nithoma Parman Kipir Kitak Ria Saini Hai Asekela Pen Chithan Chimo Mamai Pedosi Misen Pen Pichun Pondo Bangso Mai Long National Awardee Handloom and Textile Hin Kachipalong Dona Bangpi Sangpi Sabina Teron Pitami Chetongdun Si Aliralon Pen Chipidun La Sojai Mek Jasimet Hadaga Havaralong Tami Pir Thakahin Lapen Ria Saini He Son Amum Kasilam Thek Abang Pu Bang Piatuma Pan Ningki Parong Pon Lapen Kang Thur Pon Thek Jepansi Bangso Jai Mek Deng Pondo Lapen La Bangso Jai Mek Long Kachitongdun Atum Tami Kibang Jilangani Ali Chudengdun Long Pupusi Ning Chapatherinti News report Karbing Long Life Piniada babirta kala ponsi kang ton poniklong karton